حسيت ما قبخومي والله تبغى تهضر بس حسيت من بعد تسول غير بابا يصب البابا تهضروا تصلاكم ياك وترويا تقلق راني بلا ما تتصاوب الماكله محمد تصاوب الماكله الشخص وراسي تساوي توفيق ياك وتقلق من الملكه شاش سون بير ياك وتقلق من تمديت والله تهضر بابا فوالا فوالا الحمد لله اللي ريفي. عسلامة طبيب. صباح الحمد قبل لله. ما نروح لعند هذيك انت طبيب سا سي بيان باسي الحمد لله. تو الموند اتون غير هذا Non, الموضوع. ça s'est bien passé, maintenant il faut surveiller. Non, Maintenant il faut surveiller. c'est tout. Parce Surveiller que comme il y avait un calvitie, ça veut dire que le pied il était tellement déformé, quand on réduit, il peut y avoir de temps en temps un problème vasculaire, de temps en temps. Mais ça va. Donc la surveillance هنا عندكم ماشي Oui, عندنا. 24 heures. Ah 24 heures, d'accord, ok. D'accord. Donc, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, globalement. Tout est dans l'ordre. كيما قلت لي 90 Oui. ما كاينش حاجة نشوفوها. Oh, c'est-à-dire il y a le plâtre, hein, donc Faire on peut le voir. Non, il faut bien sûr le plâtre fait partie. Hein. Le plâtre fait partie. Regardez comment elle était. Regardez à 90. D'accord. ربي يبارك ربي يبارك ربي يبارك. Voilà. ربي يبارك. طبيب la dernière fois vous m'avez parlé de Deux fois. Non, une seule fois, non. Il n'y aura pas une deuxième, non. Magnifique, magnifique. Il n'y aura pas une magnifique. deuxième. Il n'y aura pas de deuxième. Et en combien de temps elle garde le plâtre à d'air? Jusqu'à 3 mois, parce qu'il faut attendre la consolidation. D'accord. C'est une ostéotomie, ça veut dire qu'on coupe et on stabilise avec un matériel. Moi, j'ai mis une vis et une agrafe. Et on va attendre le temps de consolidation. Ça peut aller de 3 mois jusqu'à 4 mois, même plus. Donc, le premier contrôle, on fait le radio tous les mois et on verra. Mais l'appui, on peut l'autoriser d'ici 2-3 semaines. Mais elle peut se mettre debout et marcher sur l'autre côté. D'accord? Pas plus comme ça. Allah. Sans rire. D'accord. Tout ça c'est. ربي يجيب لها شفاء. طبيب الله يعطيك ويبارك. ربي يفتحها في وجهك وربي يخلف عليك. ربي يفرحك ان شاء الله. ربي يفرحك طبيب. شوف عباك l'Algérie entière وزيد les Algériens de partout attendent ce moment avec impatience. ربي يجيب الشفاء. اسكن ان شاء الله. هذا ما ان شاء الله خالتي مليكه صافا كبيغواره الحمد لله الا واش تحسوا باش الحمد لله هذيك غير النابه وتهلي صدار صاير كنظري مثلا راكم نسقسي الوالي ما يلوش كيخص نداكي غورنا قالك غورنا تيمجيل شدنا وي باسكو كي مسخن لا فيزيت الناس اسكو استعرض الله هذاك النظام الا قاك ساعات ديال لا تونسيون لا تو قال الحمد لله غير وفينا هذاك النظام لا الا قاك متسقسين باش الزرد فهمت ماشي الحاجه الصعيب نو اطفال كميني نعاد اطفال تينا كميك صحانه في تينا كميك صحان في الليل الله يبارك تنسيها مات السلام الله يسلمك تنسيها ما تنكينا تنحكي الحمد لله مليكه الحمد لله هم صامت تسلم قالك الحمد لله ميت منا الحمد لله فرحنا ما كنت صينا في مليكه من بعد نتذكر هذا يا من بعد نسوي حسيت مليكه حسيت ما قبخومي والله تبغى تهضر بس حسيت من بعد تسول غير بابا يصب البابا تهضروا تصلاكم ياك وترويا تقلق راني بلا ما تتصاوب الماكله محمد تصاوب الماكله الشخص وراسي تساوي توفيق ياك وتقلق من الملكه شاش سون بير ياك وتقلق من تمديت والله تهضر بابا اتوالي غير كاطوالي في دناوي هاتي اسمه محمد Dites-moi, il y a son frère qui veut venir. bien sûr ايوا بعد اللي حبيتي مرحبا سورتو صحابة مغراس تندي داك ان شاء الله تهضر بابا ما توالفك التليفون خلاص تقلق لي معنا ياك وتروي على تورا ما تصورش بالحضر مالك
اللي هو اللي هذا ونيترا صعب عليه عذاون صعب هذا صعب تو الموند يحب ميو كاميريكا كما كتستعمل اللام والله التليفون سيكي حبيسه والله ما يستسمك التليفون وما ماشي انا تمغراس والله زاد لي ميساج لا بلوبار هذا كي ما تقشيش سي بيشري توسال هذه ترى نسيت عتسى صافي ميورا شوف واحد أمريكا هذا بونش شكولا اليوم وادي وادي ترى مالك نقول الحق ولا شو أثر ما دير راح يوم دقي وين تحملون وقلا مالك مين تحملون رفض الديون الشكولا مين يكملوا تحمل دار الشكولا فما وين يديوسن في كاس العقل ولا وين تيجي تقشوا ولا تسوي تقشوا الشكولا حرك سخم أتصدق أتصدق وينك بعجبن في كاس العقل الشكولا نشكي انا كمل كذا نشكي انا نجي تشبح من الصفات يقرا حيك سرور افقرح ايثورا تصدور مع الراس كما قاعد دققة ولا ما أتنان ما يدق زاد شي مدينه ثورة طويل كما يتفضل ان يوم 3 سمانات زمرات تعفصت في الناس تسجل الباطراكي في 3 شهور إن شاء الله بعد 3 شهور زمرات تلعبوا ولا ضبالون تلعبوا ضبالون الشرح هذه محمد الشرح وبعدين كان ما 3 شهور بدا سنخدم ثمره محقهم دني غاره زوف انتي دي ساولان طاوس ارحابه والله هايدي تساول ثنا كاينه سي ملكه ثمغران يماس صغورين كاسي شنو كاس ديال كلش إن شاء الله ان شاء الله ملك والله هايدي تساول نايد